Pamirsa nyanggre pengerau arus mudik lebaran warsane mangkin, mengkudang-kudang pidabdap sampun kesiagayang oleh Polres Jembrana mewah jajaran. Kapolres Jembrana AKBP Dewa Gede Juliana ngaptiang jajaran dane nureksain malih sarana prasarana perorangan, saha Intelkam ngelaksanayang deteksi dini. Kepala Aparat Polair Juliana Ngaptiang mangde panureksan sarana miwah prasarana kapal kemargiang. Santukan keamanan miwah keselamatan pemudik, ritat kala ngage jasa penyeberangan patut kepastika yang becik. Juliana ngawawahin pemerintah narkayang kewentenan krama sane mudik warsane mangkin ngelangkungin wilangan warsa sedurung nyani. Dane taler ngulengang ngenenin warga negara asing WNA sane liburan ke Bali mangde kaslehin mangde nenten mamurug. Punika taler ring kawigonan intelijen informasi sane katrima mangde ketampenin becik. Aparat mangdane nglaksanayang pinih becik napi sane kebuatang. Punika taler fungsi reskrim mangde ngemit amongan ring lapangan. Raris fungsi pencegahan mangde ngemargiang patroli ring genah-genah sane dangan kepanggih kriminalitas dan pos nguningayang.